Izooba eri rikateekwaho kwenegyeza obugabe n'okuturagye kw'abantu abaine oburema aha mibiri yaabo. Charity Tusaasire nasiima gavumenti ahabw'okubakwatiraho miringo etari emwe n'emwe. Okwo gavumenti nayo tukoreire ebintu bingi omu kurwara okwe nabo n'omu kushemezibwa niyo bakanshemereza aha Referral Hospital konka nimba ndi aho nteekateeka nti kuri naarwire nk'obwire obu gavumenti yaaba etakatiireho muringo gw'okugira ngu babaasa kutushemeza buri tingi nabo bakambaza kutemesa omuhoro ninga empango ashorire ng'omurema taine ahu arayiha esente konka akagira ati n'omurema n'atari murema omurema woona owa buri kika kyona ashemereire kutunga esente za PDM nanye ahi ngambira esente za muzeeyi za PDM nazitungire. Charity nayongera ahiga abantu abaine oburema kureebuka ngu bagira eki bayetandikiraho kurabira omu buhwezi obu gavumenti ebateriireho. Mazima tikikuhiisa Mukama kitiinisa kandi niwe okuguma nooshabiriza n'ekitiinisa niwe nk'omuntu nikikuhwamu so ekyo nakyo ninyongera kukisiimira gavumenti konka kandi ahandi ninyongera kuhiga especially abanyambarara ahabw'okuba gavumenti yo etuteriireho buri kikubaasika kugira ngu nikyo tubeho. Ebyo bikiri aho Charity nashoboorra aha buremeezi obwakubugana kugira ngu natamburira aha kuguru kumwe. Konka okunaaba kuri still challenging however ninaaba so mutagira ngu tinkunaaba that's one. Then namba ya kabiri okutambura kunkuba nintambura nimba ntiine ekintu kyona ekinkubaasa kukwata omu ngaro zanje. Saidat Nakabito chairperson wa Resel akujwekera abarema yashaba abantu abaine oburema aha mibiri yaabo obutereeba nk'abarema bagira okweyikiririzamu. Ashaba mweyemu ekintu ky'okuguma nimweyeta abarema kikabaza ombongo ngu n'abarema. A disability is not inability. Oburema tikikutumanyisa ngu tokwebaasa nooba nooyebaasa mwihemu obunafu omu mutima manya ngu buri kimwe nookibaasa kukikora. Izooba eri rikateekwaho ekitongore kya United Nations omu mwaka gwa 1992 kandi nikijaguzibwa buri mwaka ebiro 3 okwa 12 ahabwa Tayari Western Susan Alina Mukisa omurimba. It's called Ivan, he's a teacher of science.